Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Kwah University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Kinong tri master role ki batray hapo ka Tnat PHE. Kilapan pau ka jing Sngewnguh yak sarkar, kabala pelat yak bainong tray, kabala sakut lasaw banai kinthi. Haka jing yakran bigilap thai khubor hakan rio trek nailan aja apun rio. Upresiden jang ka All Meghalaya Master Role Workers Union uba arthaba ulakan tu yak sarkar. Pak yak Tnat PHE da ka paong. Kum kani ka jingja, kam dei Shuh bandang jia Nangne Shakhmat. Namar bakabu jing ikinong tray master role ki bahap ban besar ban pendam jing don kam haye ngasam ka jongki. Ulakan turu yak sarkar pakadi ban penstat no ban penskam yakirugura casual workers. Hakit Tnat rekam. Namar bakum bakalong menta ka jing rekam kasuki syabab pelat. Wat kinong tray gibade banyo ikani ka hok kimyo satya. Kat bawa General Secretary jong kaseng uba di karbuki ulakan tu yak sarkar pakan pentrekam hok yaka kendon nak mentaban thongkam haga grade 4 yaki master role ki plata Islam hakam khan dalia silyang khaman. Casual workers rule dosnam knes pakne penri sarkar bagi jela begelnya Indonesia kelapan mi itu rule dosnam knes pakne penri pa man pentikana ba kinotri master rule bagi ba senior most bagi dibenyo ya kapus haka grade 4 ani ka group D ko ngi kum ginuk saran IP kum ki cleaner sweeper pian cekidar mali berkontak terten ya hobide bat kani ki dan ki department ki bang pentri hok ya ka namar bu ansu anuk sai IP bu dan arti ki post grade 4 ki balai komod koi ko post ka dibantung ya senior most masterun pat koi ko post pian pha sakha DSC ani ka district selection committee ki hobide bat kani ngisyam ba kita ki department ki bang pentri hok ya ka Tnat kadang ni kepat ni tu jur ke sarkar bahkan betha ya berkhoi ki department bagi menteri kam hok ya kata nomor kita di department ki menteri hok menteri kam ya kata ala bagi ke post kalaj bagi tu ban ki we ani ki pha ba chaka DSC ban kandang ka exams nam ta banthong ki kam ka grade 4 post ke video kata ni tu jur ke sarkar ku jur ya berkhoi ki head of departments Lakin subhawan pentikana ba hagi district affairs office district office affairs bar kunjuro po head of department maya ka grade 4 post bikin pentikana ba ki senior most mastrul ada like a post sebut kita maintain ya kata 50% ratio kena bala like post kena untung di senior most mastrul ka department ke jongki habis bat kini ngala jekran berbor ka pos sarkar bagi long meeting ko sarkar ki dengan sarkar ka meeting ini ngilai kren ngilai kentu yak sarkar ba kampeti kena ba mano banai ka tulap padi bana ko babiang hi tik kala wandai ru lesi nakajang jomka nakajang sarkar la ka sarkar ting kamdan ka pisah mateng ke sarkar pun sini kuat ba finance department kamdan pisah finance department kamdan pisah ya wedi berkata gigir tujuh ke sarkar ba komba haba ka assembly la mang tingka apa ba di dan ka assembly la mang lupa ka tingka amta ka budget khamta nam taki masterul kumu sarkar kala ka diben bu thik ya to ka budget bat kam dei ban kata ni ban shimno na ka pisa jongi badi ju masterul ban ai na sigi kiwi ki tamasa ba fer hi tik ka sarkar ngila shim ini sistem ke walai ba na ka tulap jongi masterul ka sarkar ka shimno ka long kiwi pat kita masa ka long ka ek ka bakta yang iki masterul te habide bakatang part tu ke sarkar komba fil amang katingka manus nem ka budget ke sarkar kala amang tingkir part itu sarkar ba kamdei ban benar kam bakla ya ka pisah jong jengi mastrul bala de hok bagi kan tujuh ke sarkar ba kan pentikana ba Nangne Shakhmat ba omde tang po PHE de habar khai ki Tnat sarkar per ki department per makin subha ban pentikana ba berkhoi ki mastrul tinggal tulak manu benai kumba kiyo lang ki bagi regular staff Deep CP ki perlu masterun ya ke kaba ke union kala double nadu isnam ki ba ekpor mencuat
ia ka Masterol Workers Union all Meghalaya Masterol Workers Union keladon nadu senam ka kedai sepaknya pulai nadu kepuat jong i ba depep keladrikam but kanang itu tulun ru hadu mentamnya kejingkot kejonga kumu presiden jong all Meghalaya Masterol Workers Union Shafi ki press ba lingkong kalau bangun ai kublai ya ki engineer nadu chief engineer ki engineers berkhad joka PhD department ki balai ram ban pedio no ya ni ketulok kampolo hagi ti benai ki beladap bangilan let ban ekran nang utaka diga jing slam yang ketulok jong PhD masterol ila om kan nang kapslam syu Andrei ni kipor ni lalet ban kerpan kumjuru ngai kublai ya ki unit ke jong ke all Meghalaya Masterol Workers Union na ki benta ba per ke jong ke dikasih jantia jongi ki balai let ban yami ban let ban yakran hakaban stat ya kani ke jing trikam ke jong ki ban penyo no ya ketulok ke jong ki Masterol ke bal aslam mental sabnai temenen ngalayo khobor Babar khad kilayo ila ke tulok ke jongki boro saubnai kidan kiba yo lai banai re compare kinang yele kongsan ne kalong ba ngi khat ta bi Kwah ngi dap dari semua ya ke jing le stom ke jongki officers jongki office prepare atau PHE but ki be department ru ki belayarap ban pen long ini kam keba kloy ban keba job nakwa ban turu api berkhad ki he sarkar juga jongka department per nado PHE field di forest agriculture horticulture sericulture bakin subha ban yarap lem ba kani kanum jashu kum bakala jamanta Wapli hadu saubunai kajing kajing jar kajing ki bagi kendu iwan uat changa ngalale ekran ngal pulong ke meeting hendrai kamde kti jonga je ngap kerpa dia ki sarkar bikin subha bikin yarap isnei lam yaki bikin la bikin yo no ya katulok manlo bunai kum bagi yo lam maki akajo upar na kwa bun turu ba habai dei ba ka RCW kidan kiba layo kidan pada kiba hapap di katnus nan kila dei saban chong thadru nakaliang ka office kam le e lagaleru amte balengi persuki te sobha nakaliang ka union jopal Meghalaya Masterol Workers Union e kintu yapi sobha banyarap lam ban ai ya kata ka hak ka baki dei bikin yo kini ki Masterol perkhad ki badar na ki office ki jomki takadi upar na ko ban kenturu ba habai dei ba kenika 50% agaba kadang kanu no pos ko khalat kidi ki senior most ki di bandrung andrai haba ngalap bon baki phone yang ki omba kiyo ki bedang junior jomki dan kentu ba ken penyat bet ya kedi 50% kawan na po DSC but 50% kawan ni senior most Masterol ki bagi hak bikin yo ya kani ka post apa kadang kanu na post ka beli ka balat apa office ka jongki tolong talas polat saubnai ka jingdo ya ka lo ndai bodu lo ko aslam lo jongki petang ke PHE mentak la yo lot nen takadang masa khot na kalian kasan kimi central body wa is I kublai ya kita ki wa ki officers ki bala terketi hakaban long ni tadi kam hadian ka jing letni ka jing karpat ka jing om ka jongi but ka jing rap pro khantam ki unit prepare bikin letni ki por sha ki officers ki jong ki badai balle ki ni kitulong mo yo ta ka lapalat ya kan nyaw hajar mo tamu bikin thopla bar kha ki department ndai ta jong PHE Byrnihat ne Byrnihat
Wat karukom thoru kalaya pair. Ka Byrnihat bathor du wai ka don ha Meghalaya, Henry ka Byrnihat bathor du Yupat ka don ha Assam. Ka wei ka Nongba, Henry lapia Arliang du Put du Sam, Chunki Jilla. House name Hajar Pusau, ka kai pot ka Perthei ka Lapini ka Kerteng ka Byrnihat ha Kamat Henry ka Kubo ka Jingsha Bonsin, la Klet, but Omshim Lala ban Pin Pao. Nama ime te lasa laslam te ladon hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap leng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani 8.5 square kilometer the hub hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hub hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam ban pin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station but ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ngidon ber ka border Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pet menta ber kipor ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandakta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an Menteri rangba ka chila ong bogla tho Menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo usam Henry ban ong ba Byrnihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka pinilam bakla ye gibreo